大家好，我叫艾拉星星，来自一个很美丽的国家吉尔吉斯斯坦。我很爱我祖国，我出生在这儿，我成长在这儿，我国家给我了所有的爱，所以我希望能成为对祖国有用的人，在各方面帮助祖国人民。同时，我很爱中国，尤其是沈阳。沈阳是我的第二个故乡，我在沈阳生活了4年，今年在辽宁大学国际关系学院本科毕业。我觉得我在这学到了很多东西，交了好多朋友，所以我想利用这个机会感谢我所有的老师们。亲爱的我的老师们，谢谢你们的耐心，谢谢你们给我们的一切。我很荣幸能参加沈阳国际青年影像节外国留学生主题创作论坛。虽然我没来到现场，但是我很开心，因为很多人能看到我做的视频，能听到我说的话。谢谢老师们给我那么好的机会，表达出自己的感受。我今天想对大家说，珍惜你们的时间，珍惜你们身边的人，珍惜你们的妈妈，珍惜你们拥有的一切。如果你们不珍惜，你们会失去很多东西。这个道理，我妈妈生病以后才明白。我妈妈生病已经2年了，医生们给各种各样的诊断。最近妈妈的病很严重，因为医生确诊为肌萎缩刺髓硬化。我家人想带妈妈去德国看病，但是那边的医生们说治不了这种病，所以没有什么希望。我刚回到家看妈妈，那时候我天天在哭。有一天我看妈妈，我就想，我应该知足，我应该珍惜这个时间。不管她的病那么严重，但是至少我有妈妈，我还能叫她妈妈，还能闻到她的味儿，还能抱她，还能让她开心，这就是幸福。我说这些话关于妈妈，不是我很可怜，而是我想让现在的年轻人能明白珍惜他们的父母，珍惜妈妈，听妈妈的话，经常打电话给妈妈，有时间去看妈妈。今天我想把这些话献给我妈妈，我想用我的母语对她说这句话。Менин алтын апакем, мен сизди абдан жакшы көрөм. Кудайдан тилегеним сизди эртерээк айыгып кетишиңизди. Мен өзүмдү абдан бактылуу адаммын деп ойлойм. Анткени сиздей болгон эне мени бул жарык дүйнөгө алып келгенине. Мен келечекте сиздей эне боломун деп үмүттөнөм. Сиздей балдарымды тарбиялап өстүрөм деп тилек кылам. Акебай, сизди абдан жакшы көрөм. Эртерээк айыгып кетиши суранам. 我想给大家读关于妈妈的事。母亲像黑夜里的一盏明灯，在我迷失方向时，它会指引我走向光明。母亲像曲月中的明月，在我孤独无助时，他会陪伴我，给我充满信心。母亲一天到晚为了我而忙碌，不辞辛劳，无怨无悔。Энелер ырысча чыккан ыйык булап, агышат адамзаттын атын улап, пейли кең бакыт бешик терметкени,
balbıldak paraң көйдө күйгөн чырак. Энелер ырларымдын догушуда, токтолбой жүрөгүмдүн согушуда. Энесиз жашоо көрксүз турмуш сыпса, энесиз жүдө чымчык тоогушуда. Энелер өчпөс өмүр жараткандар, дүйнөгө жылуу мерим тараткандар. Энелер теңдеши жок ыйыкчандар, үй бүлө балдар үчүн аткан таңдар. Fucking